fetong ida koko atunauk sasang iha loza fatuhada mai bela konsege lorisai husi loza larang tambah loza naing kartomang nia. Situação ida nia acontece iha loza área fatuhada niang iha tuku sanulu racing ida 5 minuto hat nulu horas timor leste afoin loza naing deteta inam fetong ne liu husi kamera CCTV nebe monta iha loza larang iha quarta-feira lorong sanulu racing neng fulang agosto tinang ne tuir sasing nebe la koi menciona ninia identidade ba público hatuir cronologia kona ba acontecimento ne katak inam feto ne la otama ba loza larang hodi compra sasang ikus mai laos compra sasang mai be foti sasang balung tau dadang iha ninia pasta larang nebe haklilik iha ninia kaliling taka hofaru limang naruk husi liur mai be nyala konsiente katak nia hahalok idane grava hela iha kamera CCTV nebe monta iha loza larang. Mesmo hahalok idane loza nain deteta ona via CCTV mas loza nain husik de mai be wain hira inam fetone mai hak basic ba kasir hodi selu sasangkik sira balung nebe iha nia limang loza nain orienta ninia staff sira atu revista suspeito nia pasta larang mai be nia rezeta fo nia pasta hodi haresa san sira iha larang ne no diskuti malu fali ho staff sira iha loza larang ne mai be la clear date polisia mosto o iha fating hodi asegura tia inam feto nebe koko nauk sasang ne no agora iha ona polícia esquadra ai muting hodi proses sania. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Roto. Atu atena informação atual diagliu kita halua. Hanehan botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba media social Roto.